گلی مسلمانا دبی حضرت علی خبردانه که خدا حالو گوتیا لا تیأس فإن اليأس كفر دبی هیویا خوش خودی قط نکا چونکو به هیوی بون نانکوریا گلک انسان تی میزن به هیوی بون تی میزن ضرر دانخوا حلبو کی لعل الله یغنی من قلیل خود تعالی کاری تجهند کی جی زنگین بکے او دلخوازی تک خود تعالی کاریب جی بینے وإن العسر يتبعه يسر هر تنگائی پشتی فراہی ہنا چونکہ خود تعالی گوتیا پشتی تنگائی فراہی ہنا وقول الله اصدق كل قیل خبردانا خودے جہر خبردانے راسترا گرے کہ ایک رب خو باور بکے گو پشتی تنگائی فراہی ہنا جبر لو گرے کہ ایک بہیوی نبے